yaa dubartii jedha mata duree walaloo kooti yaa dubartii dubartoota keenya warra biyya keessaa maal koosiniif taheen gadda keessaniif saa nuti oromoonni biyya ormaa keessaa isin dura jirra onnee keenya keessaa haala itti jirtan isa oromiyaa keessaa waan dubartiin taateen isiniif odeessa mootummaa ce'umsaa biyya keenya keessaa meenurraa buqqisii yaa rabbiin dandeessa waan dubartiin taate beeksame abiyyi dubartiin haadha warraa dubartiin ilmoo kee dubartiin obboleettii dubartiin haadha kee isii waggaa torbatti siif dhaamte aangoo kee dubartiin haadha kee isii waggaa torbatti siif dhaamte aangoo kee kabaja sii dhabdee mirga sii sirbitee gudeeddaa labsitee afaaniin faarsitee sobdee fakkeessitee haadhaaf ilmoo adda baaftee kaan ulfa garaa baaftee gudeeddaa nu affeertee rasaasaan nu ajjeeftee afaaniin nu faarsaa walqixxummaa labsaa mirga keenya cabsaa kun maddisa eessaa addunyaarra hin jiru gochi kan kee kuni waan dubartiin taateetu siif himani dubartii waan dubartiin taateetu si barsiisanii rakkoon ati qabdu inni guddaan suni barachuu hin feetu anatu beekaani. Itti fufa gootota keenyaaf jawaariif jawwee koo goota sanyii leencaa siif hin malu kuni shirri siif tatanii badii maalii qabdaaf mee kan si hidhanii jara ifatti baafteetu dukkana siif filanii akka qara oromoo taate ituma beekanii si qofaa miti barkan jarri hidhanii miiliyoona 50 sammuudhaan hidhanii ija isaa jaamsanii gurra isaa duuchanii kanatu beekanii gubaa irratti gubaa nutti dabalanii hacaaluun kan du'e dhugaa dubbachuuni nutis kan hacaaluun kan du'e dhugaa dubbachuuni atis kan hidhamte dhugaa falmachuuni maali galammii koo dhugaa yoo dubbatan yakkamaa ta'anii Atee koo ni beektaa akka nu itti jirru namni kamuun du'a kan kee kun hin jiru kaan siif wareegamanii tahan kan rasaasaa kaanis hidhamanii gootoowwan keenya keessaa kunuu siif xillaataa waan ati nuuf taate ati oromoof qaalii garuu kan rasaasaa taate nuti garuu jirraa alaa siif watwaachaa geenya addunyaa guutuu waa'ee kee falmachaa beeksifnee hundattuu akka goota taate ituu kana kaatee ija keetiin laalte nan du'eeyyuun jettu dhugumaan booqatte nan du'eeyyuun jettu dhugumaan booqatte aanaan kan na dhibee warra saba kaanii haqa isinirraan qabuu Jawaar Mohammad kuni jawwee ilma sabaa kan sabaaf sablammii kan bahaaf kan dhihaa kan kaabaaf kan kibbaa meerree uummanni kibbaa galanni isaa kana qeerroo waliin kahaa falmii keessan ibsaa galata deebisaa ammas ni jiranii warroonni musliimaa dimsaachin sammaa yeroo isin jettanii sagalee ta'uudhaan isin biraan turree Jawaar Mohammad kuni mee maaliif dagattu kan kaleessaasanii ashabbarii jedhanii maqaatti baasanii zaranyaa jedhanii maqaa moggaasanii zaranyaa akkam taane hojiin argitanii warri beektan beektuu maaliif dhoskitanii warri beektan beektuu maaliif calliftanii mirga isaaf falmatee saba isaaf dhaabbatee walqixxummaa labsee oromummaa ibsee malee maal balleessee hidhaa fi ajjeechaan duuba nun deebisu ittuu nu jabeessa isa kana beektu qabsa haaloo kufee qabsoon itti fufa atis mee habiyyi dhaamsin ansiif qabu alagaan diina keetii jara gammachiisuuf hin nyaatin lammii kee boolla siif qopheessan atituu argite an saba koo malee jettee silaa qaata as nutti as deebite alagaan boorsi ganuu nafu lammii kee kan si wajjin nafu biddeena lagaarra mi'aa borbulee addaa jetteetu sirbite wallistuu keenya ilfinesh kannoo gidal jannaan ajjeefta isar jannaan hiita tokkis jannaan basaasta waan hojjetaa jirtu atumaan ni beekta dhiiga qeerroon dhuftee ati maaf dagattee har'as dhiiga buusuuf karaa tottolfattee gocha warra darbee maalumaaf filattee sirna warra darbee maalumaaf filattee dhaloota dhufuuf mee maal qopheeffatte seenaa oromoo keessatti mee maal galmeeffatte qumaara nyaatamaa jirtutu sitti mul'atini ani waaqsiif kadhee game over abiyyi game over abiyyi amma ergaa mootummaa Itoophiyaatiif isiniif illee warra as argamtaniif ammas afaan Amaariffaatiin ergaa lammaffaa qabna nu dhaggeeffadhaa.
ጀግኖች የኦሮሞ እናቶች ቀሪዎች እንዲሁም ጠላትን እንቅልፍ እየነሳችሁ ያላችሁ ሴት አክቲቪስቶች እንኳን በሰላም መጣችሁልን። እንደሚታወቀው የአብይ መንግስት በኦሮሞ ሴቶች ላይ ከምን ጊዜውም የከፋ ጥቃት እያደረሰ ይገኛል። በቅርቡ እንደተመለከትነው በአብይ ወታደሮች የጸነሰችው እስኪጨናገፍ ድረስ ነፍሰ ጡር እናት እየተደፈረች ያለች እህታችን እንደ እድል ሆኖ ሚዲያ አይኑን ያሳረፈባት ስትሆን ሌሎች እሷን መሰሎች ቤት ይቁጠራቸው። የኦሮሞ ሴቶች ከምን ጊዜውም በበለጠ እየተደፈሩ ለእስርና ለእንግልት እየተዳረጉ ይገኛሉ። እናቶች ጡት ካልጣሉ ጨቅላ ህፃናት በመነጠል እያሰሩ ሲያሰቃዩቸውና ልጆቻቸውን የማጥፋት መብት እንኳን ሲነፈጉ ተስተውሏል። ከእነዚህም መካከል እህታችን ጫልቱ አንዷ ናት። እንደሚታወቀው በየትኛውም የዓለም ሕግ አንዲት ተጠርጣሪ ሴት ጨቅላ ሕፃን ያላት ከሆነች የዋስ መብቷ ተከብሮላት ከቤት ሆኗ ክሷን እንድትከታተል የተደነገገውን ሕግ የኢትዮጵያም ተስማምታ የፈረመች ሲሆን ሕግን በመጣስ ጫልቱንና መሰሎቿ ላይ ለሚደረገው ጥቃት ከወዲሁ እያስጠነቀቅን በዓለም ላይ የምናጋልጣችሁ መሆኑን እንድታውቁት እንፈልጋለን። እንዲሁም እናቶች ፊታቸው ላይ ልጆቻቸው ላይ በመተኮስ በመደብደብና መሬት ላይ እየጎተቱ በመውሰድ እናቶች ላይ ከባድ የስነልቦና ጥቃት እያደረሱ ነው። ሕፃናትም ወላጆቻቸው ላይ የሚደርሰውን ግድያ፣ ድብደባና የደም መፍሰስ ለከፋ ስነልቦናዊ ጥቃት ተዳርገዋል። ይህንን በማስመልከት እኛ በጀርመን የምንኖር የኦሮሞ ሴቶች ማህበር የጀርመን መንግስትን እያሳወቅን ፋሲስት የአብይ መንግስትን እናስጠነቅቃለን። በዚህ ሀገር ያለን ሴቶች ተሰሚነትን በመጠቀም የእህቶቻችንን ድምፅ ከፍ ብሎ እንዲሰማ እናደርጋለን። ምላሹም ፈጣን እንደሚሆን አንጠራጠርም። በመቀጠልም በመሪር ሐዘን ላይ የምትገኘው የሃጫሉ ሁንዴሳ ባለቤት ላይ የአብይ መንግስት እያስከተለ ያለውን ግፍ ደርሰንበታል፣ ሃጫሉን የገደለው ሸኔ ነው ብላ የእነሱን የውሸት ድርሰት እንድትተውን እያስገደዷት እንደሆነ ከወዲሁ እንዲጋለጥ እንፈልጋለን። ጀግና የተሰዋባትና ድምፃታ ታፍና በጓዳዋ ያለቀሰች የምትገኝ ታሪክ ከልጇ ጋር ለዘመናት ሲዘክራት የሚኖር የጀግናው ሃጫሉ እናት ወይዘሮ ጉደቱ የታፈነው ድምፅሽን ጮክ ብሎ እስከሚሰማ እና ፍትህ እስኪሰፍን ጮኸን ድምፅ እንሆንልሻለን እንላታለን። በመቀጠልም የሃጫሉ የልጅነት ጓዱና የልጆቹ እናት የሚወዳት የትዳር አጋሩ ገዳዮቹ ፍትሃዊ ፍርድ እስኪያገኙና እኛ በጀርመን የምንገኝ የኦሮሞ ሴቶች ማህበር ከጎንሽ ሆነን እንደምንታገል ልናረጋግጥልሽ እንወዳለን። በመጨረሻም ለጀግኖች አመራሮቻችን ቤተሰቦች፣ ለጀዋር መሐመድና ባለቤቱ የኦሮሞ እናት አርፋሴ፣ ለበቀረ ገርባ ባለቤትና ለጀግኖች ልጆቹ፣ ለሐምዛ ቦረና ቤተሰቦችና ለመሰሎቻቸው ንጹሃን ጀግኖቻችን እስኪፈቱ ትግሉን በጭራሽ የማናቋርጥ መሆኑን በቁርጠኝነት ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። ድል ለሰላም ወዳዱ የኦሮሞ ሕዝብ! ገለቶሚ ሀምለን እንቲቃታ ዳምሰ ዱበርቲ ዳቀባ akkam nagaa jirtu hundi keessan qarreen rakkoo hunda baachaa baga ijaa wal garre rakkannee dhibbannus abdii osoo hin murin abdii ifatti horaa kunoo ifnee mul'anne osoo nu gadqabanii harka kennuu dinne kunoo numa jirraa ba'aa baay'ee baanne tokkummaa dhabuutu hedduu nu miidhe wal quba qabaachuu dhabuutu akka malee nu godhe obsinee dandeenyee jiraannee hanga argaa akka rabbiif jirra malee hin furamne rakkoon shabaraa ba'aa hedduu baannee rakkoo meeqa obsaa imimmaan bira kunnee dhiiga baay'ee cobsaa dandeenyee jiraannee osoo gudeedamnu ilmoo dhalle biraa osoo hidhatti darbamnu hidhaan nurraan hafne haddaa dandamachaa jiraanna obsinuuf dabartii obsaan bira dabarre
ከከላችሁ በኋላ ቆይ እነሱ ይጨርሳሉ። nuti erga dhaamsa tokko qabna mootummaa biyyaatiif illee uummata sabaaf sablammii mootummaan siyaasaa inni ittiin deemu kun ifa isaa godhuu barbaanneeti. warroota amantii garaagaraatu as keessa jira sila ta'eef waa'ee amantii ilaalchisee ergaa qabna nuti Oromoon akka Oromootti amantii qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammii uummata hammatee wajjin jiraatu waan taaneefi amantiidhaan yoomuu gargar bahuu fi siyaasaaf amantii wal keessa marqanii aangoo fi yookaan yeroo ofii dheereffachuu akka hin dandeenye addunyaan illee akka beeku ifa godhuu barbaanna. nuti kan jirru biyya dimokiraasaa keessa jirra. kuni jechuun immoo amantii kamiifuu namoonni kamuu walqixxummaa akka qaban Oromoon immoo akka Oromoon immoo hammetaa fi amantii kamiinuu of keessaa qaba sila ta'eef amantiidhaan wanni ta'u hin jiru waan amantiidhaan gargar nu baasuu nu qooduu hin danda'ani. kuni waggaa 150 kan mootummaan gabroonfataan nafteenyaan ittiin adda nu babbaasaa turedha. yeroo sanis uummanni keenya amantiidhaan gargar hin baanu jedhanii bakka tokkotti dhumatanii turani. isaanis osoo saniin hin jilbiiffatan waggaa 50 duras amantiidhaan gargar nu baasanii nu faffacaasuu yaalanii turani. saniinis isaan hin jille har'as mootummaan gabroonfataan kuni amantiidhaan addaan nu baasuudhaaf ni juddee seenee jira. sabaaf sablammii walitti naquun isaa milkaa'uu waan dhabeef Oromoo amantiidhaan walitti buusuuf deemaa jira. kanaaf Oromoon yoomiinuu amantiidhaan gargar hin baanu. kanammoo dubartiin biyya Awurooppaa keessa jirru waan kana waan hubannee beennuuf uummata keenyaaf warroota tokko tokkoof kan ija isaanii qabee sababa amantaatiin amantaa ortodoksii akka amantaa musliimaa cunqursuuf jecha siyaasaa ofiif olola nurratti oofaa jiruu fi ergaa dabarsaa jirra. kana jechuun uummata ortodoksii kiristaanaa keessaa uummanni as keessa jirru walakkaan kiristaana. warroota musliimaa wajjinis akkasitti yoominuu akka gargar hin baane. nuti Oromoon tokko amantiidhaan yoomuu gargar hin baanu. amantiidhaan gargar nu baasuu akka hin dandeenye kun ifa isaaf haa ta'u. ጆዋር መሐመድ በአማርኛ ጽሑፍ ለኢትዮጵያ የሴት አመራሮች መልእክት ይኖራናል። ይድረስ በኢትዮጵያ በተለያዩ የአመራር ቦታዎች እየመራችሁ ያላችሁ እንስት አመራሮች የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ፣ አቃቢ ሕግ አዳነች አቤቤ፣ የሰላም ሚኒስተር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እና ወዘተ በእናንተ የአመራር ዘመን ኦሮሚያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ከምን ጊዜውም በላይ እየከፋና እየመረረ መምጣቱ በእጅጉ አስቆጥቶናል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሞታን አጥንት ስትቀልድና ተለማምጣ የመጣችውን ድራማ መተወን አቅቷት ስትንተባተብ በቅርቡ የእነሱን ድራማ ብቻ በሚያቀርበው የቴሌቪዥን መስኮት ተመልክተናል። ዳኝነቱ በአንድ ጎን ያጋደለና እውነታውን እያወቀ ለሐሰተኞች የሚፈርድ የሕግ ቤት በሴቶች ዘመነ ስልጣን መሆኑ ቢያሳዝነንም እጅግ በጣም ብዙ በራሳቸው የሚተማመኑ ለሕሊናቸውና ለፈጸሙት ቃለ መሐላ የሚገዙ እንስቶች እንዳሉ እናውቃለን። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተደርሶ የተሰጣትን ድርሰት በቅጡ ለመተወን ልምምድ ላይ ያለች ተዋንያን እንጂ አቃቢ ሕግ ብለን አንጠራትም። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከተሰየሙበት ቀን ጀምሮ ለማየት በጉጉት ስንጠብቀው የነበረውን የእንስት አመራር ብቃት በተቃራኒው አሳይተውናል። እንዲሁም በሃይማኖቶችና በብሔሮች መካከል የሚያደርጉት አድልዎ እጅግ በጣም ኋላ ቀር አመለካከት እንዳሉት አስገንዝቦናል። በመቀጠልም ራሱን ገለልተኛ ብሎ የሚጠራው የምርጫ ቦርድ የሚመሩት ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ የቀድሞዋ ተቀናቃኝ ፓርቲ አባል፣ እርስዎ ተቀናቃኝ በነበሩበት ወቅት በገዢው ፓርቲ እስርና እንግልት ሲደርስቦት እንደነበር ሁላችንም የምናውቀው ሀቅ ነው። ታዲያ ዛሬ
በእርሶ የስልጣን ዘመን የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና አባሎች ሲታሰሩና ሲሰቃዩ፣ እናቶች ከጨቅላ ሕፃን ተነጥለው ሲታሰሩ ዝም ብለው መመልከቶ በፊትም የታገለው ለፍትህና ለእኩልነት ሳይሆን ለስልጣን ወንበር ነው እንድንል አድርጎናል። በዛን ወቅት ጀዋር መሐመድን ጨምሮ በውጭ ሀገር የምንኖር ኦሮሞዎች ምንም እንኳን የአመለካከት ልዩነት ቢኖረንም ድምፅ ሆነንሎት ፍትህን ስንጠይቅሎት ኖረናል። እርሶን ነው መሰሎችን እንዳስፈታን መሪዎቻችንንና በግፍ የታሰሩ ሴቶችን በቅርቡ ነፃ እንደምናወጣ በልበ ሙሉነት እናረጋግጥሎታለን። በመጨረሻ የሰላም ሚኒስተር በመባል የሚታወቁት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በእርሶ የስልጣን ዘመን ሀገሪቱ ከምን ጊዜም በላይ ሰላሟ ደፍርሶ አሳፋሪ ደረጃ ላይ መድረሱ፣ ሴቶች በእርሶ መንግስት ወታደሮች እየተደፈሩ ጽንስ እየተጨናገፈባቸው፣ እናቶች ከጨቅላ ህጻናቶች እየተነጠሉ በስር ሲንገላቱ፣ ሲደበደቡ፣ ሲገደሉ ያየነው እርሶ የሰላም ሚኒስተር ከተባሉ ወዲህ ነው። ክብር የሚገባቸው የሀገር ባለውለታዎች በእርሶ መንግስት በግፍ ሲገደሉና ሲታሰሩ የተመለከተ የእርሶ የሰላም ሚኒስተርነት ከፎቶና ከቴሌቪዥን ድራማ ያላለፈ ነው ይሎታል። እናመሰግናለን። ገለቶሚ ወለሎ መካኮቲ ቆጴ ሰሪቲ ፉፋ ኦፊኖ ፋፌሬንጅራ